Atumia aya a ndũrĩrĩ cia Ukabi, Samburu na Rendile mambĩrĩirie ũrĩithia wa ngiria na gĩthomo kĩa mwanya kĩrĩa gĩtabanĩirio taũni-inĩ ya Laisamis, kaunti ya Marsabit, na maugĩte marikĩte ũrĩithia-inĩ ũyũ nĩguo mendie ngiria ici kũrĩ arĩa mathondekaga irio cia mahiũ. Tulikupata hiyo crickets ya kupitia hiyo mambo ya locust, at least tujue venye tutafuga hiyo na tujue venye tutashika hiyo, tujue tupate hiyo biashara, hata kuku zetu zifaidike, hata kuku zetu zipate kenye itakula, na hiyo mayai yao pia iwe kitu nzuri kwa maisha yetu. Ndio hiyo kuku sasa tuko naye. Si unaona sasa inapea afya kwa nini? Lakini sasa tutaenda tu, utaweza kosa kukula saizi, lakini mahali tutaenda itafika mahali tutakula, kwa sababu huwezi kula ikiwa ni venye tu, huwezi kula ikiwa direct unaona hivi, lakini ikisiagwa utajua ni nini, kwa sababu hizo machakula zingine tunakulanga hatujui ni nini iko ndani. Makoretwo makĩhĩta ngiria ici mĩtitũ-inĩ ĩtiganĩte na gũcirerera mathandũkũ-inĩ mairũ na gũcoka gũcihe mũtu wa mbembe, na thutha wa mĩeri 2 ciagimara magacirinda maĩ-inĩ matherũku, magacoka gũciũmithia na gũciendia. Biggest cost of chicken rearing ni chakula, feed. Juu farmers wanaanza katikati wanalemewa kwa sababu ya feeds, and probably kama feeds zingekuwa available at a cheaper cost, depending na zile vitu zinakuwa incorporated kwa chakula, probably hawangelemewa sana. Yeah. So things kama hizo protein yenye unatuelezea, maybe hizo cricket farming kama itakuwa ni the cheapest alternative source of protein incorporated kwa chakula, maybe hiyo chicken farming ingekuwa easy for the farmers. Ni undu maugite uri na umithio kurio ni amu ni marahota gutungania mabataro mao ma muturire. Because we are dealing with about 34 groups. Each group could do small quantities at a time, but it is important to have these quantities consolidated together. Maoni yangu mimi nitaona tutafurahia matokeo ya nyuma ya hii crickets ambayo tuko nazo za hizi, hata tumejua kulelea na kupea pia chakula, hata tumejua kufuga, kwa hiyo tutaendelea kujua mengi. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gĩthui wa Wairimu.